Kechengsi asong amai piapan HSDC kachiti. Lamet lamchong ke pachanchi aphan puthot ke ele aro ke doan adim kahomri dam. ANM LHS atum kachasong ke pangcheng chiklojon pho nongnam ave mehib mekar ke. Kardom Nili Card News at 7 along pen Samidurmi BP Tonarjik Thad Birtang Ton pen Hill State Demand Council HSDC pen Kechengsi Songamai Pimati Party Conference ke Padojia Panchesik Chadang Bom Lupusi Paikuni Inkora Sirkep Arni Kangni Perangke Amai along Songja Puatum Pachatak Hill State Demand Council HSDC ke Karbiang Long Lapendi Mahasa of Harman is the Karjab Asong Mati Regional Asong 2015 aningkan thangthang achiklosi HSDC keseng HSDC kechengsi amai pimati jong captain crazy arni kepadojia phan songpen sigdang bom lupusi HSDC amai phu holiram terang Johnson Beatum Paikuni Inkora Sirkep arni methangsai hemalong kepado pherangke amai along pachatak pon CPI-ML KEC National Party along amen kachaptang asong election along ta karjab dunwer asong CPI-ML amethang chadovet asong Klasi HSDC along Adimaklong Avelo Sita CPI-ML pen Kacheo abang phi HSDC along Kaiketa Inghap Kingdang de Pusi Perangke pen Kachingi Kachana hot HSDC asong cha tum ningje Perangke amai along Song akong chun bang Dharam Singh Teron Lapen Chomang Kro Chatong Dun যে 2015 চনৰ 9 আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ডিফুট আমি যি HSDC গঠন কৰিছিলোঁ সেই হিল ষ্টেট ডিমাণ্ড কাউন্সিলৰ এটা পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়াৰ বাবে আমি এই বছৰৰ 2017 চনৰ ডিচেম্বৰৰ 10 আৰু 11 তাৰিখে আমি ডিফুট জয়সিংহ বিদ্যালয় অধিগ্ৰামত এখন সমিতি হ'ব এটা পূৰ্ণাংগ দল হ'ব সেই পূৰ্ণাংগ দলটোৱে ইলেকশ্যন কমিশনৰ ওচৰত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম এইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য অহা 10 আৰু 11 ডিচেম্বৰত ডিফুট আমি যিখন অধিৱেশন কৰিম লগতে আমি কিছুমান ব্যক্তিক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম বা কিছুমান ব্যক্তি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে যিসকল HSDCৰ মেম্বাৰ নহয় ষ্টেট ডিমাণ্ড কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ নহয় কিন্তু তেওঁলোক HSDC শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোক মানে আমাৰ অধিৱেশনত অহাৰ কাৰণে আগ্ৰহী গতিকে তেওঁলোকক আমি সহায়কতে আমি তেওঁলোকক আমি ওয়েলকাম কৰিছো আৰু তেওঁলোকক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো Inkora trok angdeng Karbilamet amai Donsuria Klam Hanjang lang solong Ningkana sek amai pike bang chipai kuni ni pai Craner Cap pen Inkora esi arnian Niplia Parman Mesen pen Lamet Lamchong kapachanjia phan Kele aru kedoan adimalong kahumri dam Paikuni ni pai Inkora Sirkep arni ada porpai Sirkep apor pen Koila matialong Kele klembang phua tumaphan Kebangji arni Lamet Lamchong kapaman pon pen chenglok Sonsuri alam chathan chemum padopon Lapentu, Chokihola, Rongbonghat, Panjan, Daithor, Dolamara, Malasi, Bagoria Havar Humri Damsi, Kechengpen, Kejud, Lamet Lamchong Kapangcho Ponjia Putak Chatan Chemum Pado, Lapen Kele Ninkan Asek Amai Pi Hanjang Langso Donsuria Klam Along, Ongdung Armuka Chatong Tekjia Pantat Chatan Chingwai Pon. Elam Eki Ansose Kapangcho Ponangji Pupencheng Lok Penang An Alam Chatan Chemum Pado Pon. Labang so ke ele aro amai along kahumri dam ahut Inkora trok angdeng Karbilamet amai tirikam amai akong chunbang EM Barim Rajendra Rongpi ke ele Central Committee klembang phu benting timung lapen Inkora trok angdeng ke ele tirikam amai pachathang Santrom amai a convener Vishnu Lek Theatum pensi aro amai along kahumri dam asai padoponlo Karbianglong along Arniwang Kesokiun e Amunit Aphan Sekelang Anars Mati ANM LHS Lapen Okpran Saika Machakamaratim Achiklo Nongnam Mate Dormaha Kelong Leajok Karbianglong Penangan Sekelang Ahem Atengno Paikuni Inkora Sirkep Arni Pen Kachasong Amu Dengpon Chiklo Jonpo Anong Nam Lapen Asanson Avar Sailong Letike Kachasong Amu Papleng Play Pusi ANM Atum Perangke Aphan Pachni
Karbi Anglong along Florence Nightingale TV keso kiuni abang puabang piapan Jo Parni sekelang INM LHS lapen okpran sai kamachu kamaratum aning kanwang ta chiklo jon phojon trok ahut penke chiklo jon cap anta nongnam kelong le pen hemtun kaboche kisung langbia long bokak kisun hai he ason lo achiklo nongnam kelong le pen keso ke pangchi abang puabang piatum anta siksak nanglo nongnam long letik sai claim kle laso alam pachitak pen Karbi Anglong arong sopi di phupen chenglok boithalang so Howrah Ghat hai hui along ta All Assam ANM lapen LHS atum Karbi Anglong aru arim pen nongnam kelong lia puthak kachesong amu inthurpon Opor amar ANM LHS institutioner নহয় আৰু opor amar secretary president সাৰ্থলে নহয় পুটেই এডিশনাল অফিসৰ সুইপাৰৰ পৰা ওপৰৰ অফিসাৰ লেভেললৈকে আজিলৈকে ধৰ্ম পুটেই বঞ্চিত হেই কুটিকে আমি এইটো লবলৈ বাধ্য হৈছো পুটেই মানে অফিসাৰ আমাৰ এইখন অফিসৰ এডিশনাল অফিসৰ পুটেই পুৰুষ মহিলা লৰা ছোৱালী নাতি পুতি কুটেই মানে সাৰ্থলৈ আমি এই প্ৰগ্ৰামটো লৈছো অকৰ আমি ইস্যুইছনৰ সেক্ৰেটাৰি প্ৰেসিডেন্টৰ সাৰ্থলৈ নহয় হেই কুটিকে আমি এইটো আমাৰ সমাধান নিদিয়ালৈকে আমি এই কৰ্মবিৰতি আমি বন্ধ নকৰো Phaikuni ni phaingkara sirkep arni kangsam por phai hinia por pen KSA asa hemalong KSA UKSA KSU KYO KHDPO KAYO lapen KFA atum pen pherangke amai kepadopon along sangti ke phur pen sangti abeha ke klema tumaphan lamthe ke pachini pon Pherangke amai long KSA amai phu bijoy beahin pen lamthe ke jai pon ke sangti amohol lapen ke supply tum non ke wangchia por pen ke Karbi Anglong along pen angtan pon long lilo kedamtang arni sangti alam pen kacharwo police atum pen kangnang atumaphan prabjin pen lonangchi anparta Karbi Anglong along lila pen aduya hoy forest along le along aron repen hemrit kachike matumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen saikedeng pon pameji aphan tuning ripon pado itu mesti masa somthom kata kelalo je nonomat whereas banga itu Nagaland namun sidak nanti joksi ledak namun itu man itu kipairas long jok nonomat ajat without any condition pen labang trok amun itu man bang puris ari demen tumbang lu serat nang 7 kilometers an itu Karbi Anglong le block 1 lapen block 2 nang lut ello lasi halas bunang lu long sambe laso encroachment pusilitum iradam nang kokpo lasi halas encroachment mate halas dim long sambe eviction process ke claim boni pasi nilitum chuniglo lapen ke atokan no jitu non abatai eviction bangke atokan no jitu bat bepin masi election eviction process bang patang ko pusinilitum kadu asong hoi pen Karbi Anglong Autonomous Council mate district administration chunuri mate ningithi bang Lang mekelele arong asora phan 20 BNCRPF pen Phaikuni ingkara sirkep arni atur pen kelong miaterang akera pipachir pon pusikat news along birtanang pale Civic Action Program Our Saipen Phaikuni ingkara sirkep arni ruhing ame Our Sai kawe hemari kramsa arong aralaphan 20 BNCRPF pen arni atur pen kelong mate atherang mate solar street lights Our Sai pipachir pon Metherang Archok Keron Ajay Meg along 20 BNCRPF Deputy Commandant SC Joshi Rajesh Kumar Lapen Office Commanding Atum Chatong Dunringti Pini Kat News at 7 abang kelapon si Kang Tonpon Iglo lang ibom ta Kat News channel Domi Thakme Kurwang 2